ner malaken yam kana diala kontin barwaini bakalin gwasame biya kamal kan wa TV te kon ke breaking news me de kon alat ray duaran kon e kon shal ken wari mo goliang men banaling ataye dane shana kon aji Uganda kene jang tende pin kirma yadit ken wari ken kel antema men ci jojene ma gora bakula nywaga yekele erika me ci kon je gwase dan no menen kona me gwada me no ana me renial Ugandan me ci kon jaje nangre wich kan Nasser kanagula ka jom sha gorka ay radio ci kan ladine Ugandan Air Force deliver aid in joint emergency operation in Nasser and Wula. Angunyo damo. Chane ngany me dane iti kene te konte boko kon. Te naga kon ke gunship ne. Te wanga kon ke incendiary weapon. Ne iti ti kene te kona naga kon. En teme te Georgia no chala do chi Uganda People Defense Force Air Force dina mo wa jenda na gul kon gula jenang rei wich kan Nasser kan Wula. Name ngulo damo name nyudo je gwano mi chari alaka ko de nuar de kenak kwaze dan chana right no malat ke mene kume Uganda kene kume South Sudan shio de kon lok obi kon nak bike nuar yal biken kenak je ndan titin raina mu kon ken chi kon linki chi kon kep la mu bum name je ndan la dor la ja tuka kamandi kala gwasame. According to statement issued by UPDAF, Thursday, May 29, the airlift which have taken place over the past few days come amid worsening famine conditions in the two conflict-affected areas, where army violence erupted earlier this year. Again, the element we economy show a win toto tiente ke bot, go back look. Bodanga tugamo who caused this ekirma yadit kene Museveni mela kwar Ugandan milin kona me gwasa me ode kon tika choblo anyurong ano kon naka kon ke shap ko ba kon nyog mu lo kon ka kon charro medan no kon deb ko kon batene de ko kient lamyang ti ci jiden jikan mala linga no ngum le rod mon kon deb ko kon e keneten kon na kon gara mo gonter da jile lok gontero naga jika janber ala deni Uganda ci kon ngaje no chicken security ra yuga South Sudan chicken yar kane de kon naga kon ko la no adi na ngaje mo muray kon antama la SSPDF kan di Uganda kare wiki juba yen gwada antikiten tel gwadin mitikiten kate juba ka kwingane ka kwinware ko mu wonwar we tuk da lep kena target jenta dan tekden jen shi aneno ite ke deployment millet kena ka wulang kene Nasser men bi ngaje lung ala reni ala me pa nyot kone reni ala me shebe bang reni ala me jele ke te jel ke jele ke met jele ke kona lat kene duno teme tikten ke day anyok bi ngaje no te reni ala di mede ben like that garo te ke tung wan tere de chit ka torbiyele di bab no ngune te kam ngani de kon la de ni SSPDF aken so chana gwijuni lat ko rodien tini we ba kon tugo je kon were kon chadan kebo bum ne dialati ti nyonga kon ti na kon shanga were ni ba ngwang bu gwade mbele na to cha jon ka gwan bero no de ke tu bala kene so na me gor je de nyodien go ne ti na kon ken gul ken no ngone dino shi Museveni sorry chi kirmi yadi che blada wona ne ijene jen top kono wate joje temme ke ji Uganda gul konto ba ko ji kan war gam ci kan gor ka media ne ken a radio ken media ne ko ken ko ba kul ngaje ne o ken de konde lo kan nore kan Nasser kan wala gwada ci kan na netin ne kana gat mente rampel kana ken na ke kem ko gar ne me misleading along appointment di de long la met ni kon chane ngaje no met ko kon yene diala ko lawe e chana kulok ci container ngai jen go titi kari kon la ya to gurun ramnagi baji ko kon ci kon kula jogo no ci kon jog cha kon de nak ka ba kon nyom ko kon woni shara
char na me jen jo dana go de nyaga yekel ani biya te mal ban yo jom den bye bye